Ja sam Smiljana i moja kćerka Kristina Čavrak. Imamo uzgajivačicu of Čipisize. Prvi pas je bio u kući već kad sam se ja rodila, to je bio oštrodlaki fox terrier, tako da sam ja odrasla uz pse. Onda kad je Tina bila oko 12-13 godina, izrazila je želju da bi ona imala psa. I onda smo kupili jednu fox terrier oštrodlaku koju smo nazvali Nina. I ona je bila prvi pas od naše uzgajivačice Čipisize. To je bilo 1980. godine. Lina je imala leglo iz kojega je izišla jedna vrlo uspješna kujica, Ajka, i onda je Tina krenula na izložbe s nama. A onda kasnije su došli kokeri američki i kratkodlaki fox terrieri. Prvo kokera smo nabavili 86. godine i to iz poznate švicarske uzgajivačice Šandigar i ona je bila temelj našeg uzgoja i početka. S njom smo imali naše prvo leglo pod Čipisize imenom iz kojeg je izišlo naš prvi šampion, Frankie. Onda smo nabavili iz Amerike prvog američkog šampiona, američkog kokera uvezenog u Hrvatsku. Zvao se Nathan, Black and Tan boje. 85. godine smo u Budimpešti se zaljubili u novu pasminu. To je bio kratkodlaki fox terrier. Prvi naš pas koji se zvao Dandy, koji je postao višestruki šampion. I tako smo krenuli sa uzgojem kratkodlakih fox terriera. A 90. godine sam ja bila u Italiji na 6 mjeseci i od tud se rodila ljubav prema Yorkshire terrierima i s menom su se vratili iz Italije Doremi i Stoni, mužjak i kuja koji su bili temelj uzgoja Yorkshire terriera u našoj uzgajivačnici. U 35 godina uzgoja uzgojili smo preko 60 legala u sve 4 pasmine i preko 70 šampiona, što svjetskih, evropskih. Štenci iz našeg uzgoja nalaze se po cijeloj Europi, Maleziji, Indiji. Prvi naš internacionalni šampion bila je kuja imenom Dynasty of Čipisize. Nakon toga je bila njena kćer, Black Joker of Čipisize. Isto tako internacionalni višestruki šampion više zemalja, Best in Show pobjednik, isto kao i njena mama Molly. One su bile jednobojni, a nakon toga smo se počeli baviti uzgojem i šarenih ili partikoloraca. I tu smo zapravo imali još više uspjeha gdje smo uzgojili top psa Hrvatske svih pasmina. Fox terijere, najveći uspjeh su postizali brat i sestra iz istog legla, Sensation i Special Edition of Čipisize. Jedno specijalno mjesto u našim srcima, u uzgoju i u svemu što se tiče uzgoja i naše uzgajivačnice je pas imenom Good Gossip of Čipisize, svima znani Medek, koji je bio višestruki pobjednik na međunarodnim i nacionalnim izložbama, što u Hrvatskoj, što diljem Europe, pobjednik klasa na svjetskim i evropskim izložbama, ali prvenstveno pas koji se jedanput rađa u životu i koji jedanput je jedan i jedini. Nažalost, prerano nas je napustio u svoje 9. godini života. Planovi za budućnost su nam i dalje uzgajati vrhunske primjerke svojih pasmina. Malo smo se više posvetili trenutno američkim kokerima. Oni su nam, bar meni, primarna pasmina. Fox terijeri su više ljubimci moje majke, to su njeni ljubimci. Ova nagrada predstavlja nam veliko priznanje za naš rad i trud kroz ovih 35 godina i vrlo smo
sretni što smo ju dobili. Također nam je poticaj da i dalje ustrajemo u radu i u uzgoju i dajemo još više sebe i više i trudimo se postizati još više i bolje rezultate sa našim psima, što u uzgoju, što na izložbama diljem Europe.